Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Jaiñtia Students Union JSU Sngi Sngi kalapan pina Jingïakhih nakabasyong kalan mongo na sit in demonstration halat college kyang nangba haka arpupra tarik jemang arhajar arpasan kata Lashai Sngi haka por khatwe bijim minstam kumta ka seng kalakarpat ya barok ki Khynnah bom yok Klass badi ki mikikpa bakinwan ishimenta khnam baga Jingïakhih kalong ka basaiso Nakalyang ke JSU kalakarpat ya ka sorkar bakan shimkhya ya kani jing bom yok Klass ki Khynnah hapo Rilum Jaiñtia ki babuan ki Khynnah bom yok Klass ki bawan na kayeng kabaduk kaseng hadian bakalekan do yu menteri rangba ka kermen balala ban pun utlong ya kani jing ajimut ban Pynlong no na ka Klass janmiet hakyang nangba government high secondary school bat class step ha government boys high secondary school hendai ka sorkar kam shimkhya kumbala kulal hadian pada bon ngut ki Khynnah pure di spa ngut yu dawan mi sa office kaseng wa mem yok yu like kelas aduk ni kesini mem yok admission ge dan yang Jaiñtia Student Union ini udah dapat yok iwo chamo chief minister wa emgram alor ge jingi chamo chief minister wa yalam do general secretary depan ni no chief minister yang miklia wo no iga additional chief iga evening chief apa Khynnah Higher Secondary School, panila iga morning chief of Women Boys Higher Secondary School. The Katbe Jingïakhih mi wo chief minister, yu luti bahai to assurance wi chief minister i, wa yu sok igini problem. What singi asmi. Akamu man gatte aduk ne. Udah setia neliang chief minister. Neliang aduk ne ngi sok igini problem addition. Man gesngi iga minong ilam sen mangesngi bon gi phone call so wan gi bay pai Khynnah yum yok Klass kamu man gatte gini Khynnah do Klass sa thu bon han ki rong komon to wan gi long yong sem go do te od din od yo da bon bai Khynnah pass on news nam yo ti wen liam go government le ka something ndre go snya si ado ni ga sngi wan nang bon gi Khynnah yum yok Klass the Saint June Sngi depan man ke jingelang bu kerke porga office yang besar. The chimule de gobi gerai. Wo wi ki penman no de Jingïakhih. Ai jingi to open snya go sorkar wa apan yok Klass bai ingi Khynnah yang ni. The Jingïakhih go sen pelam go penman to man men step hai ni hala college. Karpat ye woro ki Khynnah score. Ki udah pem yok like Klass one ki institution. Osnya bahagi one step ini halat college hai por khat bi wije karpat gi bagi pa Khynnah le wi amlam bagi kon yong phi ne ba step open money ge sit in demonstration kani man ga chi ta open snya le ne ge jing snya si yong ni open snya ke sorkar to adu ne resmi kimi kon ti ini wi ubara yong ni mem yok Klass ki ne liang ga sen ban se di hap chim ni ge sen jam ga sen le ego ga assurance oro in Khynnah pure wa ne liang yong ni kat mempuyok Klass yang pergi Jingïakhih dan nang penjoro ini ni sekemat. Ajing sekian mempuak penman ke Jingïakhih. Tang wayu ne yang sorkar adu ni kesngi mem subah ko ini. Temban se penman ke Jingïakhih. Te kerpat ewa sorkar le desnya we ni kubar, bosnya bahag go chim. Go one solution kanang wa iyo penyerap ini Khynnah yang ni. The JSU ho pak we ni proposal ikan ni memorandum so chief minister you tiwa kat chief minister you tiwa you solve ikan ni problem tang hadu ne yo memi la ne te dam ban se de pon man ikan ni Jingïakhih yo ni ke jing do wa yo pon mi ikan ni evening shift or morning shift kam chi banta tho immediate solution la dang em go itu one solution go government ye go thak Klass ni Khynnah ikam sen pediang ikan solution tu kita let's go